Pozdrav svima, ja sam Erika Čižmar i osmislila sam program današnjeg panela. Kao što i samo ime govori, znači novo normalno u novinarstvu, danas ćemo saznati što je to i kako se s time nositi. Htjela bih zahvaliti našim gostima i znači onima koji su tu sa nama i onima online na sudjelovanju. I samo da podsjetim da se panel snima, tako da imate to na umu. Najavila bi sad ravnateljicu projektnog ureda zaklade Hans Seidel, gospođu Markić-Boban, da nam se obrati s par riječi. Dobar dan i dobrodošli. Zahvaljujem na lijepim uvodnim riječima i drago mi je što vas u ime zaklade Hans Seidel mogu pozdraviti na 4. panelu projekta Panic, odnosno Pandemic, utjecaj lažnih vijesti vezanih uz COVID-19 na svijest i živote mladih ljudi, a koji ovaj put nosi naziv Novo normalno u novinarstvu. I uistinu mi je žao što nisam s vama u našem improviziranom studiju u prekrasnoj Jelačić dvorani hotela Dubrovnik, međutim prehlada me u tome spriječila i odlučila sam ostati na distanci i zapravo se nadam da je u pitanju samo jedna obična prehlada. Ovaj zadnji panel s kojim ćemo zaokružiti cijeli projekt o dezinformacijama u doba korone posebno je zanimljiv za studente novinarstva, ali i širu publiku, budući da se bavi samim kreiranjem članaka i u tu svrhu provjerom i vjerodostojnošću informacija. U tom kontekstu bilo je zanimljivo čuti, mislim da je to bilo na 2. panelu, kako se informacije o neučinkovitosti maski koristila za vrijeme prvog pandemijskog vala u doba njihove nestašice, dok danas sa svih strana dobivamo informacije koliko su one učinkovite i da su postale obvezni modni dodatak, postale su obaveza u svakom socijalnom kontaktu. A neke države, recimo poput Njemačke, čak propisuju i tip sigurnosne maske koje se mora koristiti, to su one FFP2. Vjerujem da će i današnji panel donijeti mnogo novih informacija, otkriti nam poneku tajnu zanata i doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji nastaju vijesti i na koji se način oblikuju informacije na putu do krajnjih korisnika. Nadam se da ćemo i saznati je li kreiranje vijesti vezanih uz pandemiju COVID-19 drukčije od nastanka ostalih vijesti i ako da, na koji način. U tom će nam u svakom slučaju pomoći naši današnji panelisti, naši današnji vrsni stručnjaci kojima se želim ovim putem zahvaliti na njihovom odazivu, gospodinu Markasu, gospodinu Šredlu, gospodinu Krešiću i kolegici Grbavac. Veliko hvala i našim današnjim moderatoricama, kolegici Paši i voditeljici panela kolegici Čižmar, te predstavnicima diplomatskog kluba koji su cijelo vrijeme s nama. Željela bih se ovim putem i zahvaliti svom dragom kolegi i suradniku Nikoli Đuričiću koji je neizostavan kotačić ovog cijelog projekta. Hvala Nikola. No prije samog početka ovog završnog panela željela bih zahvaliti diplomatskom klubu Filozofskog fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na odličnoj suradnji na cijelom projektu koji je započeo još u prosincu i koji je, vjerujem, ispunio svoj cilj. Naime, vi svi polaznice i polaznice ovim projektom ste dokazali da znate, da možete i da imate viziju što je ovo današnje doba krize neprocjenjivo. I stoga ću vam, nažalost, ne uživo, nego tek virtualnim putem uručiti zahvalnicu na suradnji, a pravu ćete dobiti poštom. Malo sam se izgubila u ovom cijelom. Da. Isto tako svaki sudionik i sudionica ovog projekta dobit će potvrdu o sudjelovanje, nažalost poštom ili preko diplomatskog kluba, inače bi u neko drugo doba svi se zajedno našli na mjestu konferencije i čestitala bih vam i osobno. U ovom smislu želim vam sada izvrsni završnu diskusiju i nadam se nastavku suradnje nekom drugom prilikom. Hvala. Još jednom pozdrav svima. Zahvaljujem gospođi Markić-Boban na lijepim uvodnim riječima. Ja sam Lara Paša, studentica sam 5. godine novinarstva i bit ću danas vaš moderator panela.
Možemo krenuti sa predstavljanjem naših panelista. S nama je Dario Markas, meni s lijeva. Završio je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te je započeo svoju karijeru u Poslovnom dnevniku kao novinar 2004. godine. Danas on radi u Večernjem listu kao glavni urednik portala i član glavnog uredništva. S nama je online i Hrvoje Krešić koji je karijeru započeo 2005. godine u Novom listu. Početkom 2011. godine prelazi na RTL televiziju na kojoj ostaje 6 godina kao politički reporter. Danas tu funkciju obavlja na N1 televiziji. S nama je online putem i Stanislav Štredl, IT novinar na poziciju senior editora na Mashable, jednom od vodećih globalnih medija za digitalnu generaciju, gdje pod imenom Stan Schröder piše tekstove i bavi se uredničkim radom još od 2007. godine. S nama je kolegica Antonija Grbavac, trenutno peta godina studija novinarstva, a dio je uredništva Globala je od svoje 2. godine. Napredovala je do pozicije zamjenice glavnog urednika, a krajem prošle godine dobila je nagradu Hrvoje Mateljić za rad najboljeg mladog novinara do 29 godina. Također, dio ovog panela bit će i anketa gdje ćemo mjeriti stavove i poznavanje informacija u ovom trenutku. Anketu ćemo ponoviti i na kraju panela da vidimo što su ispitanici novo saznali. Možemo krenuti sa pitanjima. Za početak, pitat ćemo naše paneliste što smatraju koje su promjene zahvatile novinarstvo od početka same pandemije, te da li smatraju imali uopće kakvih promjena? Smatrate li da su te neke eventualne promjene utjecale na samu kvalitetu novinarstva? Evo, mogu ja prvi. Pa, novinarstvo uvijek, ako se radi na pravilan način, mora uvijek biti isto. Jer uvijek moramo poštivati ona 2 izvora, moramo provjeriti tko je rekao, moramo staviti 5W vijest. Znači ona osnovna kor novinarstva uvijek mora biti isto. Ali s druge strane, sam proces izrade u novinarstvu sigurno se u mnogim redakcijama, ne u Hrvatskoj, nego diljem svijeta promijenio. Uvijek ističem, kao zanimljivo, sad sam komentirao sa kolegicom Grbavac, ja kad sam došao kao glavni urednik u Večernji list, zabranio svima da rade od doma. Evo. Danas mi je smiješno i kako me natjerala ova situacija da povučem svoje riječi, ali evo, danas cijeli Večernji list kompletno može napraviti novinu, internetsku televiziju i portal kompletno da svi doma, niko ne mora doći u redakciju. Da mi je to neko rekao prije godinu dana, rekao bi nema šanse. Da mi neko rekao da ćemo raditi izbornu noć, da ćemo svi biti doma, znači na webu moraš iz minutu u minutu, mijenjaju se rezultati, da ćemo to uspjeti bez živčanog sloma, da nećemo završiti u bolnici, rekao bi nema šanse, nije moguće. Znači, postulati, izrada vijesti, to apsolutno ako profesionalci radimo jednako, ali promijenio se tehnički način rada, a vjerujem u nekim stvarima i na bolje čak. Znači, vidimo da smo spremni na sve u svim situacijama. Hvala na odgovoru. Kolegica Grbavac, kakva je situacija u studentskim novinama? Pa evo, ja bih rekla da Global kao studentska novina je nastavio izlaziti, ali u potpuno nekom drugčijem izdanju. Nas je pogodila ta pandemija, ali moram reći da svakako na nekakav bolji način. Mi smo počeli više vijesti proizvoditi, nekako smo se više orijentirali tom webu. Naime, mi imamo i tiskano izdanje i web izdanje. I kako je krenula cijela ta situacija, prestali smo se tiskati, ali to nas nije obeshrabrilo i nismo dozvolili da nam to bude nekakva demotivacija, nego smo se jednostavno odlučili na tu web varijantu, iako svima je nama draže pročitati svoj tekst i vidjeti na tiskanom papiru. Tako da jedino što bi se stvarno složila je da definitivno nije se tu promijenilo ništa po pitanju same vijesti. Znači vijest je vijest i ona je ista bila u tisku, bila na webu. Slažem se, trebaju i provjeriti, treba 2 puta provjeriti, ali to je u principu to što se tiče vijesti. Znači one se nisu promijenile, ali i kod nas se drastično promijenio sustav kako smo radili. Hvala. Gospodine Krešić, kakva je situacija, kako to izgleda zapravo u televizijskom obliku? Da li ste i vi doživjeli neke velike promjene? Možemo prvo pitati gospodina Štedla. Pozdrav, izgubio mi se
vaš ton. Tako da ne znam, mislim da ste me spomenuli. Ja ću odgovarati na pitanje, a vi me prekinite ako sam krivo uletio. Može. Aha, evo sad sam se opet čuo. Uglavnom što se mene tiče, meni se nije puno promijenilo u mom tom dnevnom radu, niti općenito nama na Mashableu, zato što smo mi primarno online od samog početka. Ja sam u ovoj work from home varijanti već skoro 10 godina. Tako da tu za mene nema nekakve razlike. Mislim, naravno da je ljepše kad tu i tamo možeš otići u ured i pričati s ljudima, međutim, nama to ne radi razliku u tom smislu. Ali ovo je jedna druga stvar što sam htio reći, u biti možda ne toliko za nas, ne znam koliko ste upoznati s Mashableu. Mashableu je sajt koji se bavi na društvenim medijima, internetom, tehnologijama. Nama COVID nije bio i pandemija nije primarna, ali naravno da je imala veza sa svim što mi radimo. Ne? Ali ono što sam htio reći je da ja primjećujem da je i bilo promjena u novinarstvu i to sadržajnog, općenito, globalno, ne samo kod nas. Ono što sam ja vidio je da su novinari posvuda počeli shvaćati da određenaj oblik onako nekakvog laganog procesiranog informacija i puštanja to više ne prolazite, da se lako može napraviti velika kardinalna pogreška, tako da sad svi malo više paze na to kako da puste nekakvu informaciju van. S druge strane, mislim da bi se tu još puno toga dalo napraviti. Eto, toliko za sad. Ne znam, ste me čuli. Na odgovoru. Da li se još čujemo sa gospodinom Krešićem? U redu, čućemo njegov odgovor na neko drugo pitanje. Moje sljedeće pitanje je zapravo, tiče se izvora informacija konkretno o COVID situaciji. Znači, koji su vaši zapravo izvori informacija, koliko brzo te informacije putuju, znači od novinara koji su u konačnici zaduženi za pisanje članaka ili vijesti, što je zapravo, koliko je potrebno vremena za jedan članak, s obzirom znamo da je tu sad postoji vremenski prioritet, te radite li u redakcijama neke razlike između ostatka vijesti u kojima pišete i vijestima o COVID-u? Pa evo, kao što je kolega Stanislav rekao, ok, stvarno u nekim stvarima se još više pazi. I ono što ćemo, vidio sam po temama razgovora i poslije pričati, puno nam šuma u kanalu stvaraju društvene mreže. Ali u Večernjem listu smo od prvog dana kad je došlo do pandemije i odmah je krenulo čitav niz informacija. Vidimo dalje kroz godinu dana mijenja se i dalje čitav niz informacija, a rekli smo ono što možda danas se ljudi i šale, ali slušaj struku. Mi stvarno mislimo da mi kao novinari nemamo izbora nego slušati eminentne znanstvenike. Znači, mi smo se obratili znanstvenicima sa najviše prenošenja, sa najviše ugleda u svijetu, to su u Hrvatskoj naravno Igor Rudan, dr. Štagljar i slični. Znači, koju god temu u Večernjem listu radimo, mi kontaktiramo nekoga od njih i mislimo da to je jedini pravi način. Stvarno mislimo da je glupo da mi kao novinari procjenjujemo informacije bilo koje vrste. Zato da nije problem danas i svi su dostupni u cijeloj toj pandemiji bili na kojem god se učilištu diljem svijeta radili. Znači, surađivali smo s znanstvenicima od Singapura do Amerike i svi su bili na dohvat ruke i svaki dan, svaku temu možeš provjeriti s jednim od eminentnih znanstvenika. Hvala Bogu, Hrvatska ima diljem svijeta ugledne znanstvenike na najuglednijim svjetskim sveučilištima, tako da nema potrebe, mislim da bi bio veliki autogol za nas kao ugledni medij da radimo članke, ne znam, na temelju raznih stručnjaka, bilo koje vrste, bilo kojeg ugleda u Hrvatskoj, ali stručnjaka različitih područja koji pišu na društvenim mrežama. Znači, samo provjereni stručnjaci iz tog područja, nekog ima raznih, i u COVID-a raznih područja, virologija, epidemiologija ili ne znam nešto slično, ali samo takve stručnjake kontaktiramo i to je jedini put. Ono što ste rekli, da li neko vrijeme članka, izrade i to slično, kako što smo rekli, uvijek je bitna provjera i uvijek imate rok za novinu, imate neki normalni rok za web članak, to se nekim normalnim rokovima se napravi. Ali glavni i osnovni uvjet je da imamo 3 novinara koji imaju sve moguće kontakte diljem svijeta i sa znanstvenom zajednicom,
da ih kontaktiraju i da oni kažu je li tome tako i zašto tome tako. Sigurno nećemo raditi članak i neku tvrdnju na temelju napisa na društvenim medijima. Jasno. Postoji li neka možda šema po kojoj zapravo svaki dan izbacujete, s obzirom da je broj zaraženih nešto što izlazi svaki dan? Evo recimo. Pa broj zaraženih objavljuje li Hrvatski zavod za javno zdravstvo, objavljuje se na ovoj presici stožera. Presicu stožera pratimo kao svi mediji uživo kako ide i pišemo tako na portalu ili znači ili preuzmemo podatak na tim društvenim kanalima. To je to što se tiče broj zaraženih. Evo ja osobno čak i ne volim apsolutno nemam ništa protiv, neko tako drugi mediji rade, ali čak ni ova brojka neslužbeno broj dana zaraženih, ta brojka izađe sat vremena prije službene brojke, mislim da čak nema potrebe za tako nečim kad ćemo za sat vremena čuti od službene brojke od ljudi kojima to poslije da nam kaže. Hvala na odgovoru. Kolegice Grbovac, studentski mediji možda ipak nisu bili toliko zahvaćeni za tu temu, možda na početku, a kasnije sada? Pa mi imamo posebnu situaciju, zapravo mi nismo ograničeni vremenom. Nas ne uvjetuje vrijeme, nas ne uvjetuju oglašivači, nama klikanost nije nešto što je nama primarno, tako da mi imamo jako puno vremena za takve stvari. Mi sve vijesti koje radimo, zapravo oni tu prolaze priličan broj ljudi koji to moraju provjeriti. Znači imamo studente koji pišu, naravno moram napomenuti da su sve to studenti koji se tek uče, tako da je naša situacija nešto drukčija nego na nekakvom možda klasičnom portalu, u klasičnim novinama, tako da tu je prostor za pogrešku uvijek veliki, ali nastojimo stvarno paziti po tom pitanju i naravno držimo se svih relevantnih izvora. Znači ne može nam izvor biti nečija baš tako društvena mreža gdje se neko na nešto požalio, sve se provjerava, znači sve mora biti apsolutno transparentno i dostupno preko svih službenih stranica. Tako da nema tu nekakvog velikog odmaka od nas, ali samo cijeli taj proces kod nas je malo drukčiji upravo zbog tog vremena i upravo zbog te neiskusnosti, neiskustva koje je kod nas malo više zastupljeno nego u jednim ozbiljnim novinama i portalu kao što je primjerice Večernji. Hvala. Gospodine Šredel, kakva je situacija kod vas u vašem mediju po pitanju izvora informacija o COVID-u? Rekli ste da niste možda mnogo to koristili, ali ipak evo ga, koji su vaši? Ne, jesmo. Koristili smo mi dosta, samo kažem, mi nismo skoro nikad direktno pokrivali COVID. Jel? Mi smo uvijek se bavili nekim drugim stvarima, tipa, ne znam, neka konferencija je otkazana zbog COVID-a, zbog pandemije ili nekakvi telefoni kasne, nešto se neće dogoditi radi toga. Bilo je toga puno. Ali što se tiče izvora, ja mislim da sad trenutno to više nije toliko interesantno u smislu da vi danas imate izvore za sve. Znači, apsolutno svaka zemlja svaki dan ima update što se tiče oboljelih, što se tiče svih tih stvari. Imate, kao što je kolega rekao, gomilu vrstnih stručnjaka koje možete dobiti ako treba i to. Ono što je meni interesantno i ono ko je to prošao je dobio dobru školu. U samim početcima pandemije prije godinu dana je bilo gotovo nemoguće dobiti kvalitetne informacije. Imali ste nešto sitno iz Kine i onda je bilo uvijek upitno koliko je to točno i onda sam ja recimo morao napraviti nekakvu kolekciju svojih izvora koje sam svaki dan revidirao, pa ste imali recimo World Health Organization koja je na početku se smatrala apsolutnim autoritetom, da bi se onda kasnije ipak pokazalo da i oni mogu nekim stvarima pogriješiti, pa onda bio onaj Johns Hopkins University koji su imali jedni od prvih live kartu koja se updateala vrlo često i tako dalje. To je bilo jako zanimljivo, tu čovjek puno nauči o to kome zapravo može vjerovati, ko stvarno radi kvalitetno te neke izvore. Ne. Danas neke stvari koje su se jako puno koristile na početku pandemije, jedan primjer je možda onaj World Stats ili tako nekako se zove sajt, danas više nije toliko relevantan, zato što zapravo su ljudi shvatili da je to samo neka stranica koja agregira neke informacije, nije primarni izvor. Tako da mislim da tu je bilo zanimljivih stvari. Danas to više nije nekakav, ništa se tu posebno nema, vi dosta jednostavno možete doći do informacija o svemu. Hvala. Moje sljedeće pitanje se možda više tiče ove fake news teme. Evo, za kolegicu Grbovac, s obzirom da je malo drugačiji sustav možda, kako vi filtrirate informacije prije same objave i kroz koliko osoba će proći jedan članak prije što se objava odobri, te koliko će osoba zapravo imati priliku primijetiti neku pogrešku?
svako može primijetiti pogrešku i naravno javiti je, ali kod nas sustav funkcionira na ovaj način. Znači novinar koji se naravno uči, piše vijesti zapravo, ima svog urednika i urednik je odgovoran za njegovu vijest. Znači kada dobije tu vijest, on je dužan provjeriti apsolutno svaki izvor i u principu on odgovara za tu vijest. Nakon urednika rubrike za koju novinar piše, tu smo znači ja kao zamjenica našeg glavnog urednika Igora i Petra kao izvršna zamjenica, znači i jedna i druga pogledamo tu vijest, a na kraju Igor. Znači kod nas je prilično velik taj put do objave članka, do objave vijesti, tako da u principu ne bi smjelo biti prostora za pogrešku i stvarno se trudimo da se svaka informacija provjeri, jer opet tu su u pitanju studenti novinarstva koji se tek uče i ja moram to pojasniti za sve koji možda nisu upoznati kako Global radi, ali kao što sam već rekla, Global nije novina kojoj je bitna da prva objavi vijest, nego da se studenti i nauče pisati vijest, ali da isporučujemo vijesti koje zanimaju studente i koje oni na kraju dobro napišu, a kroz određeno vrijeme onda steknu i nekakvo iskustvo. Tako da prilično dug proces provjere vijesti. Gospodine Markas, kakva je situacija na portalu? Kao prvo, svima ponavljamo redovito, pogotovo u ovoj pandemijskoj godini i velikom udaru društvenih mreža, nije zgorega nikad ljude podsjećati koji je naš kod i čega se moramo držati. Uvijek je znači to. Nećemo nikad trčati za nečim što je sad izašlo na društvenim mrežama, pa da mi moramo pošto poto prvi staviti na portal, jer tu ćeš se prije opet imati štetu nego što ćeš imati korist što si nešto prvo objavio, a pokazat će se lažna vijest. Znači, konstantno podsjećanje svih ljudi, pravila, provjeravanja, nazvati čovjeka, nazvati drugog čovjeka koji će reći jel to može biti istina ili ne. Znači, konstantno podsjećam novinare na to, ne smijemo se daleti, pogotovo znači, ni ljudi na webu koji možda rade nekad rade neke opsežnije, nekad važnije teme, nekad i naravno imaš neke te lakše teme, ali u doba pandemije i s covidom se nećemo zezati i poletiti za ničime na društvenim mrežama. I drugo, naravno, onda provjera, svaki novinar ima urednika rubrike, urednika smjene, mene glavnog urednika, znači tu smo svi da provjerimo i u cijelom kolektivu. Web je takav da onda cijeli kolektiv može vidjeti web, vidjeti članke i dojaviti neku grešku, ali velim, potrudimo se da ne izađe već da nije provjereno, pogotovo velim oko covida, jer stvarno nije za zezanje. Jasno, hvala vam. Gospodine Šredel, kako vi filtrirate informacije znači, na vašem mediju prije same objave? Pa ima neko pravilo da apsolutno svaki tekst koji izađe mora vidjeti bar još jedan dodatan par očiju, nekad i više, ovisno o tekstu i tako. Mislim, dosta ovisi o tome što se radi. Ako je neka osjetljivija tema, mi imamo uvijek nekoliko ljudi. Mislim, ja kad radim u jutarnjem dijelu dana imamo tim iz Australije, još online imamo tim u Velikoj Britaniji, u Londonu i onda se napravi nekakva mala rasprava oko toga ako je nešto upitno. Kao što rekoh, mi ne radimo baš teme koje idu direktno u COVID i tako nekakve, ajmo reći, jako teške teme, pa je to onda možda malo lakša situacija, ali da, definitivno se pazi. Imamo interno još nekakve dokumente koje možemo, čak su nam u softveru ugrađeni gdje možemo u svakom trenutku dati komandu u Slacku gdje ti onda dobiješ koja su pravila za ovo ili za ono i imamo specijalno za pandemiju jedan dokument koji možemo uvijek se referirati na njega. I da, naravno, tu je uvijek urednik jedan drugi, uvijek je par urednika online. Hvala. Sljedeće pitanje se možda više tiče autorstva i izvora. Što bi preporučili publici na panelu, koje izvore smatraju pouzdanima? Koje su ti izvori koje vi redovito pratite i uzimate ideje ili se sami informirate, osim možda onih naravno na kojima radite? I također, koliko je važno da uz članak bude naveden i njegov autor? Jako je važno da bude naveden autor, prije svega to stvarno mislim da ne smijemo ni raspravljati o tome, a izvori su najugledniji svjetski mediji, nećemo ići prenositi neki medij koji stvarno nije u top najuglednijim svjetskim medijima, a opet ako je neka važna, nešto
ajmo reći teža COVID tema, opet nećemo samo prenijeti, nego ćemo opet malo popričati u kontekstu sa nekim hrvatskim znanstvenikom ili nekim stručnjakom. Ipak smo medij koji figurira u Hrvatskoj, službene kanale preuzimamo, slušamo ih, a onda ćemo opet sa stručnjacima u nekom drugom koraku pričati. Nećemo sad širiti nepovjerenje prema državnim službenim organima, mislim da bi to u doba pandemije bilo još gore. Apsolutno sve što spada u državne službene kanale, to preuzimamo i koristimo, ali nekad iskomentirati sa nekim drugim stručnjacima. Ok, imamo naravno agenciju HINA-u, nekad i tamo preuzimamo vijesti, opet bi bilo pogrešno da sad ne može ni jednoj takvoj dugogodišnjoj instituciji poput HINA-e vjerovati. To stvarno, evo, ako nam je zanimljiva vijest, ne idemo analizirati HINA-inu vijest, mora biti neko osnovno povjerenje, ali svi griješimo i HINA nekad pogriješi, ali će postati obavijest svim svojim korisnicima, pogriješili smo, to promijenite i slično, ali stvarno samo najugledniji svjetski mediji, velim u Britaniji, Guardian, neću baš Daily Mail prenositi nešto u COVID-u, mislim, dužno poštovanje Daily Mailu i slično, ali BBC, Guardian, slično u Americi, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post i slično. Znači svi ovi klasični, već poznati. Klasično, dobro. Ok, što je rekao i kolega Stanislav ovoga, uzmeš, naravno, u početku smo svi uzimali onaj World Meter, mislim da se zove, gdje si brojke pratio smrtnost i slično. Ima naravno u doba COVID-a nekih specifičnih podataka, što je već spomenuto, Svjetska zdravstvena organizacija i slično, ali opet radije ćemo to provjeriti kroz razgovor sa nekim hrvatskim stručnjakom. Hvala. Gospodine Šredel, kakva je kod vas situacija znači sa izdvajanjem autora, odnosno navođenjem autora članka, te koji su vaši neki prijedlozi za izvore informiranja? Spomenuli ste već World Health Organization i još neke. Mislim, ja bi se što se tiče ovog prvog pitanja vratio opet na te početke pandemije gdje sam naučio da nikom ne vjeruje. Znači, naravno da se vjeruje nekom. Vjeruje se kad vam, ako neka država, tipa, ne znam, Njemačka napiše da je danas bilo toliko oboljelih, to morate prenijeti, nemate tu šta puno propitivati. Ali stvarno, bilo je toliko primjera da čak i ovi veliki i velika imena imaju neke informacije koje su onak čudne ili polutočne ili svega je bilo. Tako da tu sam se naučio. Što se tiče COVID-a, baš volim ako je nekako pitanje iole upitno, ako nešto iole upitno, volim imati 4-5 izvora, provjerim na 4-5 mjesta. Mislim, ja imam tu sreću da stvarno, kako bi rekao, ne pišem o tome često, ali znam da sam lako se nagazi na nekakvu miru. Ne. Što se tiče, naravno da poznata u novinarstvu da New York Times nema nikog ko više provjerava apsolutno svaki tekst od New York Timesa, ali ako pogledate, ako čitate actual New York Times, onda ćete tamo vidjeti da svaki dan imate barem 1-2 ispravke. I to nekad znaju biti i čak i ne tako nebitne. Tako da, to je što se toga tiče. Što se tiče autora, mislim, apsolutno. Dobro, postoje neke specifičnosti. Mislim da Economist nema nikad navedene autore, to je njihova neka fora, jel? Tako da možda u tom slučaju to nije toliko bitno, ali da, apsolutno. Mislim, ako ne piše autor, to mi je već nekakav znak da je tu riječ o nečem što se prepisivalo ili jednostavno da to nije toliko relevantno. Hvala na odgovoru. Kolegice Grbac, kakva je situacija u globalu? Da li uvijek piše ime i prezime autora ili imate neke druge situacije? Tako je, mi se stvarno, svaka vijest, svaki članak ima svoje ime i prezime i to je nešto na čemu inzistiramo i što nam je jako bitno i nije nam bitno to što ćemo se pozivati na Večernji list, Jutarnji list, HINA-u, na bilo koji medij, da smo preuzeli negdje vijesti, jer kažem, mi smo više taj nekakav proces učenja u globalu, ali nam je to jako važno da ljudi odmah shvate razliku, jer ono s čim se užasno često susrećemo je da kad ljudi tek krenu pisati, da jednostavno uzimaju kompletne rečenice identične, da te neke stvari prolaze što je nekima možda normalno, dok im se ne ukaže zapravo
da vide da da se to ne radi, da se to u novinarstvu tako ne radi, da jednostavno kad imaš neku vijest koju je moguće provjeriti, iako je, ne znam, dobivena izjava za neki drugi medij, da je isto tako vrlo jednostavno dići slušalicu ili otići do te osobe i porazgovarati malo više i dobiti nekakvu informaciju više. Tako da autorske tekstove svakako podržavamo. Tako da s te strane, mislim da je svugdje situacija ista i da se jako treba zapravo paziti na to da autori budu transparentni, jer samim time nekako sve to utječe na vjerodostojnost medija. Jer ako ja imam svaki put svoj članak potpisan pod Global, mislim da to neće nekako dovesti do toga da naši čitatelji i vjeruju nama kao mediju, ali već kad imate ime i prezime, kad znate da sam ja pisala to nešto, u krajnjem slučaju kad provjerite i kažete da je to neistina, zna se u principu krivac, neki nema nekakvog prebacivanja odgovornosti na same novine. Tako da, tu stvarno jako pazimo i to nam je jako bitno. Hvala. Već smo se dotakle i situacije pogreške. Evo recimo koliko su zapravo one česte i mislim da mnoštvo publike zapravo ne zna koja je tu procedura nakon što se pogreška dogodi. Možete, evo, gospodine Markas. Pa da, često su pogotovo na webu, ako na primjer pratiš sad presicu stožera, evo na primjer sam Božinović je izazvao pomutnju, jučer smo mogli vidjeti, sam se spravljao usred presice, da je prvo je ispalo da je rekao 4 županije, pa na kraju bila i 1 županija. Ova novinarka koja je pratila čak i dobro shvatila je da je 1 županija, ali svi mediji svi su shvatili da je 4 županije i mi smo nju usred tog live ispravili da je stavio 4 županije. Na kraju Božinović se sam ispravio da u jednoj županiji nema kafića. Znači to je sad jedan primjer greške u live dok traje presica stožera sat vremena, dogodi se i onda promijenjaš naslov. Božinović ipak mislio na jednu županiju i slično. Znači na webu često ima greška, sad ovisi koji je tip greške. Nekad ako je neki strašno kardinalno, onda moraš u tekstu napisati mijenjana je ta činjenica ili promijeniti u naslovu, ipak stigle nove informacije, to i to. Pogotovo, mislim, tipa kad je možemo druga tema sad pandemija, ali kad se dogodi onako veliki potres kao što se dogodio u Zagrebu, taj dan, kad rade svi mediji i svi novinari i kad je bilo nevjerojatna količina informacija vijest u danu, tada imaš ne znam. Naravno, nažalost dogodi se i nikakvih loših pobuda, ali dogodi se da objaviš podatak da je 5 umrlih, a 4 i slično. U takvim danima uvijek neminovna je pogreška, ali ne smiješ se praviti blesav, moraš odmah ispraviti da je bila pogrešna informacija u naslovu. Znači, ljudi opet dalje vjerovati ako priznaš da si pogriješio i kad ćeš donijeti ipak provjerenu informaciju. Ti će razumjeti u takvim danima da je neka greška. Velim, dogodi se naravno i u običnim danima, u sporovoznim člancima, ali jednostavno trebaš objaviti ispravak ili u novini ili na web portalu. Bez beda, bez skrivanja nije sramota. Sramota bi bilo ustrajati nam pogrešno. Jasno. Vratio nam se gospodin Krešić, pa evo napokon imamo priliku čuti kako to izgleda iz televizijske perspektive. Evo, trenutno smo na temi što kada se dogodi pogreška, znači u proceduri, i koja je zapravo procedura nakon pogreške, kako televizija reagira u tom trenutku? Možete samo mikrofon, molim vas, uključiti, ne čujem vas. Pardon. Čujete me sad? Da. Prvo, isprike što nisam fizički s vama i što kasnim, što je bilo nekih komplikacija dok smo se uspjeli ovako spojiti, ali hvala vam na pozivu. Nemamo mi nikakve, barem mi na N1 televiziji, vrlo striktne protokole gdje sad znamo od točke A do točke B do točke C. U pravilu vlada vrlo velika razina povjerenja u novinare na terenu, u njihovu koordinaciju sa urednicima i u njihovu neku razinu osobne odgovornosti. Kad bilo ko među nama uoči negdje neku grešku, naravno da brže bolje to ispravimo i da vrlo često, uvijek javno kažemo da je negdje nešto bilo pogrešno ili izrečeno ili preneseno, bilo da je to uživo u programu, bilo da je na društvenim mrežama ili ne znam, da je negdje na webu našem.
Mislim da je to jedini način na koji se zapravo i može i treba funkcionirati. Mi smo na neki način kao, ajmo reći kao banka, jedna od naših najvažnijih valuta kojom poslujemo, roba zapravo koju prodajemo, nije nužno uvijek samo informacija nego i povjerenje. A povjerenje se užasno teško stječe, a vrlo lako gubi. Hvala na odgovoru. Kolegice Grbovac, ima li Global neke velike podrške i kako se nosite s njima? Pa nismo do sad dobili nikakvu pritužbu i mi pazimo jako da nema takvih grešaka, naročito kad je nešto ide u tiskano izdanje. Tu imamo veliku potporu i profesora i naših mentora i našeg urednika, znači stvarno tu grešaka ne smije biti i ne radimo ih. A što se tiče weba, ako postoji nekakva pogreška, web je najjednostavnije recimo korigirati i najbrže korigirati, tako da do sada, evo moram stvarno reći, jako sam zadovoljna, nismo imali nekih većih grešaka. Greške se potkradu eventualno u samom početku pisanja vijesti i to moram reći da je jedan od većih problema, pogotovo kad spominjemo ove strane izvore, samo prevođenje. Znači nije da to samo naši studenti možda na početku rade. Često mi se znalo dogoditi da kod nekih ozbiljnijih vijesti znam vidjeti nešto što je krivo prevedeno i zato mislim da je jako bitno da postoji taj nekakav link ili nešto gdje mi možemo vidjeti onu pravu izvornu vijest od kuda je preuzeto, da mi možemo i sami to pročitati, jer nekad se i u toj samoj žurbi i strci, koju mi na svu sreću, kažem, nemamo, desi ta pogreška, tako da evo, za sad smo dobri. Odlično. Gospodine Šredel, kakva je situacija kod vas? Kako se vi nosite, znači, sa procedurom ako se pogreška dogodila? Pa mi imamo neku proceduru, znači točno napisano u jednom internet dokumentu. U principu da sad ne idemo u detalje, znači ako je nekakva sitna pogreška, tipa jedno slovo, tipfeler, to se može ispraviti samo ovako. Ako je materijalna pogreška, znači nešto stvarno krivo činjenično piše, onda se mora staviti update, imamo u onom sustavu već, znači, opciju za staviti update koji onda stavi i točno i vrijeme kad je napisano, onda se napiše dogodilo se to i to i greška je bila u ovom, stavili smo ovo, promijenili smo tekst i to je to. I ona treća opcija je kad se radi nešto što je live, znači ili live blog nekog eventa ili nešto što se događa, se pokriva, onda se stavi dole developing, pa se na taj način daje do znanja da će se stvari mijenjati u tekstu dok se nekako to ne dovrši. A inače sve stoji, sve ovo što su kolege rekli, to je, znači, povjerenje je najbitnije i greške se ne smiju skrivati, morate, a što je veća pogreška, to je važnije da ju priznate, ispravite i idemo dalje. Hvala na odgovoru. Možemo preći na raspravljačka pitanja, pa se slobodno uključite. Evo za kolegicu Grbovac za početak, koja su vaša stajališta o problemu velikog broja lažnih informacija koje kruže, sada bi rekli, ponajviše društvenim mrežama, te da li smatrate da samim dolaskom pandemije se situacija pogoršala ili smo mi jednostavno počeli više primjećivati te lažne vijesti? Pa svakako, rekla bi i jedno i drugo, upravo zbog tog problema što je kolega Markas pričao, znači same društvene mreže koje su to napravile užasno velik prostor za te greške, ali mislim da je tu jako bitno krenuti od samog sebe i zapravo svrnuti se na sve te izvore. Znači mi svi danas imamo puno veće mogućnosti, zahvaljujući internetu, provjeriti sve te izvore i moramo nekako krenuti od sebe da nam svakako jedan izvor, odnosno jedan portal, jedne novine nisu jedino mjesto informiranja. Znači, jednu informaciju provjeriti stvarno na više puta, na više izvora i kroz više portala, tako da mislim da to bi bio nekakav moj savjet za svakoga ko je možda opterećen sa tim lažnim vijestima, jednostavno da prvo svakako krene od sebe, svog educiranja i svog načina konzumiranja vijesti, medija i sadržaja. Gospodine Šredel, vi ste dosta na društvenim mrežama. Koje je vaše mišljenje o toj temi? Da znate, nije mi to draga tema, zato što je užasno puno se bavim njome i recimo sad je baš jučer, prekjučer, bila Senat američki je propitivao Jacka Dorsija i Marka Zuckerberga iz Twittera, 5 sati su ih rešetali pitanjima, između ostalog vezano i za to. Svi znamo šta je bilo sa američkim izborima, gdje se smatra da je Facebook imao čak nekakav utjecaj u izboru, znači ne ovima, nego onim prošlima, Trumpov. I onda imate tu opet pitanje politike. Facebook je dugo tvrdio da oni ne mogu ništa napraviti zapravo, odnosno da oni ne smiju puno raditi po pitanju lažnih vijesti, da nije njihovo da cenzuriraju, nego su oni tražili zakonodavni okvir u kojem
po kojem bi se onda oni mogli voditi. To se zapravo nije desilo, odnosno desilo se to da su svi na kraju, kad se dogodio onaj ran na američki Capitol, onda su svi i Twitter i Facebook i čak i Amazon, koji nije direktno ovoga, ne može se društvenim mrežama, nego hosting i infrastructure provider na internetu, onda su svi zbanirali Trumpa, što je opet jedna bizarna situacija gdje imate predsjednika Amerike, gdje ga apsolutno svi su ga izbrisali s interneta. S jedne strane to zvuči grozno, s druge strane on stvarno je širio dezinformacije, što nije teško za provjeriti. I onda je taj cijeli mislim da to cijelo pitanje nije riješeno, još neko vrijeme neće biti riješeno, zato što nije dobro da privatne kompanije cenzuriraju sadržaj, a opet s druge strane privatne kompanije su te koje su daleko najveći platforme za dijeljenje sadržaja i neki oblik moderacije mora postojati, bar je sad tako u ovom trenutnoj situaciji, da oni to moraju sami moderirati. Možda se tu nešto promijenilo. S druge strane, što se tiče korisnika, naravno, njima je teže, kad kažem korisnika, mislim prosječni nekakav čovjek koji se ne bavi time ni u tome, nego samo želi doći do kvalitetne informacije. Njima je teže nego ikad i ja sam toga vrlo svjestan i dosta često o tome pišem. Ne znam ni sam šta bi rekao. Mislim da dolazi vrijeme kad ćemo se morati svi educirati sa tim i odnosno u vezi toga da znamo prepoznat, čak i ljudi koji se ne bave time, da znaju prepoznat šta je kvalitetna vijest, šta je sumnjivo, šta bi trebalo možda još jednom provjeriti prije nego što to podijeliš i tako dalje. Ljudi su još tu dosta im to loše ide, ja to svakodnevno vidim, a puno se tu još ima za raditi. Hvala, zanimljivo mišljenje. Gospodine Krešić, koji je vaš stav po ovom pitanju? Pa, nisam siguran da imam neki jako pametan odgovor, da ga imam, onda bi vjerojatno imao znatno više para nego što ih sad imam, jer to je pitanje koje muči mnoge izdavačke kuće i medije i zakonodavne okvire i tako dalje i tako dalje. Definitivno jedina, mislim, to je maltene razina truizma, da je apsolutno moguće na ovakav način puno lakše nego do sad širiti dezinformacije, jednako kao što ih je znatno lakše uočiti nego što je to bilo moguće ranije. Nekakva tradicionalna ovoga medija se, čini mi se, jednim nemalim dijelom izgubila, jer je naprosto neka uloga gatekeepera prestala postojati, jer sad apsolutno svako ima ključeve javne komunikacije. Nema više nikoga ko će puštati u javnu arenu nekoga ovako ili onako, čim postoji Facebook, čim postoji Twitter, čim postoji Instagram ili bilo što drugo. To je javno, to je tu, to je svuda i jako je teško to kontrolirati. Ja sam, ne znam, osobno nisam baš potpuno nesklon. Mislim da ćemo možda gledati samo na različitoj razini situaciju kako smo gledali nekih 100-tinjak godina, ali u onoj drugoj industriji, a to je industrija čelika i željeza i nafte u Sjedinjenim Državama, kad su se naprosto morali razbijati neki monopoli. Mislim da je to neminovno da se dogodi Facebooku i da se naprosto tržište ipak do neke mjere regulira, jer je činjenica da je Facebook nakladnik. Tu ne može to niko, pravnik s Harvarda, nemam pojma ko vjerojatno može to pravno izverirati, da nam objasni da Facebook zapravo nije nakladnik, nego da samo prenosi vijesti koje negdje neko drugi stvara, ali prilično je izvjesno da se Facebook ponaša kao nakladnik, a da ne snosi apsolutno nikakve odgovornosti kao nakladnik, kao neko ko je zapravo platforma za širenje informacija. I dok god budu privilegije bez odgovornosti, to će biti jako teško kontrolirati. U onom trenutku kada se utvrde odgovornosti i kada se utvrde posljedice za kršenje odgovornosti, odnosno pravila igre, mislim da se situacija nešto ipak malo normalizira. Jako je zanimljivo ovo što se događalo u Australiji, još uvijek se događa u Australiji gdje samo što nije stupio na snagu novi zakon o medijima, koji je zapravo tjerao Facebook da dio profita naprosto vraća generatorima sadržaja, a to su novinske kuće. Facebook to nije htio, pa su onda građani Australije jedno ime bili uskraćeni za sve vijesti koje generiraju mediji u Australiji, ali istovremeno je Facebook odigrao jednu onako pomalo
prljavu igru, a to je da su istovremeno ukinuli recimo obavijesti, ne znam, lokalne vatrogasne stanice, lokalne meteorološke stanice i tako dalje. Tako da na kraju su ipak morali popustiti. Paralelno s tim australska vlada se uspjela dogovoriti sa Googleom. Nisu nam poznati, odnosno javnosti nisu poznati detalji tih pregovora, ali Google je pristao na ta pravila igre. Tako da čini mi se da će se ipak određena razina normalizacije, odnosno regulacije, koliko god to možda nekom bila mrska riječ, mislim da će se ipak morati nužno dogoditi, da će se neka pravila igre morati utvrditi, a da će cijelo to vrijeme trajati jedan soul searching trend u kojem su mediji, i to neovisno o tome je li riječ o televiziji ili Twitteru ili webu ili kojem već obliku medijskog postojanja, mediji će morati nekako ipak sami sebe po ko zna koji put u povijesti nanovo osmisliti, da to tako kažem. Hvala, evo već ste mi dali odgovor na neka sljedeća pitanja. Gospodine Markas, da vama damo priliku koje je vaše mišljenje o ovom problemu velikog broja lažnih vijesti, pogotovo ove društvene mreže? Pa moram reći da sam pod strašnim dojmom u zadnjih godinu dana, a ne samo u zadnjih godinu dana, nego u zadnjih mjesec dana. I to vam mogu reći kroz nekoliko slikovitih primjera. Znači, kako društvene mreže imaju utjecaj, znači, čak i na dokazane, relevantne, pametne novinare, a da ne govorimo o svekolikoj javnosti. Na primjer, u zadnjih mjesec dana, dva friška primjera. Mi u Večernjem listu nedavno smo morali pisati demanti da nije naslovnica Nedjeljnog Večernjeg ono što je poznati Jazmaj na Twitteru kreirao, da je Filipović, kandidat HDZ-a, imao kao životni intervju u Večernjem i tamo naslov bio neki za 360 stupnjeva, mijenjamo stav o tome, naravno to bi bilo smiješno i tragedija. I čak i Maja Sever, koja nam je draga kolegica i jako sam dobar prijatelj s njom, čak i ona šerala tu naslovnicu i u drugom dijelu rečenice je bilo evidentno da je to šala i da ona šera kao šalu. Vidjeli smo u sat vremena 100 komentara ispod njezine objave, niko nije shvatio da je to šala i da je to lažna objava, da je lažna naslovnica Večernjeg. Mi svi urednici u Večernjem tu večer smo dobili 100 poziva ljudi kojima je vrag Zaštitnik Filipovića pustili s tom naslovnicom Nedjeljnog Večernjeg. Znači, 100 komentatora bilo ispod tog posta Maje Sever i niko nije hladne glave pročitao što je zapravo Maja Sever stavila u status. Jer stvarno moguće da bi jedan Večernji to stavio u naslovnicu. Druga stvar, evo bio nedavno onaj slučaj, evo meni nije nikad problem priznati i kad i Večernji pogriješi, pogotovo kad smo evidentno svjesni greške i još smo dodatno pojačali neke procedure. Bio nedavno onaj status o zadatku one časne, neki otok, sad zaboravljamo sjetiti koji, ali časne one eurovježba za širenje tolerancije. Stavljanje, neko je stavio to na društvene mreže onako jako agresivno, ajme, užas, što je, kako je napravila ta časna i svi su, da se ne svi, ima stvarno medija koji su uzeli nekoliko sati da naprave vijest. Evo, Večernji list na webu, moja ekipa, nažalost, je to pogrešila, prednijela jedan medij koji je nekritički, što je strašno časna napravila. A vjerujem da svi imaju predrasudu u Večernjem da će prvo zaštititi časnu ili nešto tako, zapravo nije časno, nego vjeroučiteljica, pardon, ali evo kako može i jedan intonirani status na Facebooku proširiti se svim medijima. Prekršena je procedura u Večernjem listu, nije kontaktirana novinarka koja prati obrazovanje, koja bi zvala školu, koja bi zvala Ministarstvo znanosti, koja bi zvala nekoga ko radi te udžbenike. Ne kažem, evo sad drugi dio priče, možda neki ti zadaci, da nemamo u detalje, možda je bilo grešaka u tome, ali to nije bila stvar za sotoniziranje izvjesne vjeroučiteljice u medijima. Da ne govorim koliko smo doživjeli u ovoj pandemiji, znači novinar kojem stvarno vjerujem, koji je pametan, razne top afere je našao, ali nađe neki članak na nekom svjetskom, na engleskom i neko se potrudi danas u svijetu na tim raznim portalima koji se šeraju Facebookom, 3 kartice teksta, vjerojatno točke A do B, C, koji ti da stvarno moraš povjerovati da je Bill Gates stoji iza firme koja je vlasnik laboratorija u Kini iz koje je krenuo koronavirus.
I ti sad kao urednik stvarno ono više nego ikad stvarno moraš biti upućen u sve, moraš biti hladne glave i još jedanput proguglati tu firmu za koju se tvrdi da ona ima 30% firme koja je vlasnik laboratorija tamo u Kini i reći, ali sorry, ono cijela priča ti pada u vodu jer stvarno ta firma nije vlasnik 30% te firme koja je vlasnik laboratorija u Kini s koje je krenuo koronavirus. Znači ono, evo, ne mogu i dalje vjerovati koliko ono ljudi lako pokleknu jednom statusu na Facebooku. Evo, onaj prvi primjer Maja Sever, čak i ona drugo tvrdila u statusu i niko ne uključi ni malo kritičkog razmišljanja. Svi reagiraju na prvu, vruće glave i nastane šumski požar i onda još neko u nekoj redakciji ne postupi po svim procedurama, onda imamo još gori epilog svega, tako da, evo ga, što sam već rekao danas u ovom panelu, meni je u zadnje vrijeme stvarno, pogotovo mlađim kolegama, velim u pandemiji i ovim starijima kolegama, svi smo zapaljivi, stalno podsjećanje na proceduru, kontaktiranje izvora i nemojmo juriti, nemojmo se zapaliti i od statusa napraviti vijest, ako stvarno nismo sigurni. Ok, drugo politički, kad stavi sad neki političar, neki status, normalno da ću prenijeti, jer političar odgovara politički za to što je izrekao. Ali kada neka anonimna osoba o nekoj drugoj osobi radi neki politički skandal, stani malo, provjeri, nazovi, stvarno ne mora biti tako. I ne moram vam reći, odite na Paktograf i tamo ćete svaki dan vidjeti koje nebuloze ljudi šire i imaju doktorske titule. Znači, stvarno više ne možeš nekom vjerovati ni ako ima DR uz titulu, sve se danas mora provjeravati. Evo, to je lekcija. Užasan utjecaj imaju društvene mreže, a mi moramo samo još više se educirati i još više provjeravati. Da, ja bi se samo voljela nadovezati na tu edukaciju i stvarno mislim da je jedno od mogućih rješenja za budućnost zapravo da krenemo u nekakvu edukaciju mladih, zapravo u edukaciju svih dobnih skupina i da jednostavno osvijestimo taj problem medijske nepismenosti i jednostavno da se počnemo zabavljati sa tim i da jednostavno ili uvedemo na fakultete, u škole, ne znam, bilo gdje zapravo gdje je moguće zapravo da osvijestimo ljude koliki je to problem, jer napretkom tehnologije, napretkom pojavom sve više novih kanala imat ćemo ovakvih situacija. Zato je jako bitno da ljudi znaju reagirati na to, a mislim da bi stvarno bilo kakva edukacija koja će biti provođena od naravno nekakvih institucija koje su za to zadužene, da bi bila stvarno korisna. Mislim, vidjeli smo zapravo na našem fakultetu i zapravo vidimo u razgovoru sa svim kolegama, sa studentima, sa mlađima, sa djecom, zapravo vidim koliko su te neke stvari ozbiljan problem i da se na njima stvarno treba početi raditi danas. Hvala. Osim neke samoregulacije i edukacije, smatrate li da li bi društvene mreže trebale regulirati to širenje vijesti, znači posebice vezano za COVID-19, jer recimo Facebook i Instagram imaju taj algoritam koji zapravo omogućuje da se izdvoje te objave koje su vezane uz COVID-19. Možete se javiti za odgovor? Dok čekamo, mogu ja reći, naravno, apsolutno da bi trebale, apsolutno, to nevjerojatno kako se i baš su napravljene na taj način da ono što je važnija vijest, to se bolje širi, više će lajkova dobiti. Ono što je problem danas interneta i ovoga društva, da što god ti vjeruješ, ti ćeš naći hrpu izvora koji će potvrditi tvoj stav. Ako vjeruješ u ljude guštere, ti ćeš naći čovjeka na YouTube-u sa nekom titulom koji govori da ima ljudi guštera. A velim, Facebook i društvene mreže, nažalost, takve su da takve bombastične izjave, teorije dobivaju puno lajkova i šire se jače nego ona suhoparna neka činjenica koja nije toliko uzbudljiva. I da definitivno, evo, kolega Krešić isto to spominjao, stvarno mora se raditi nešto i se jave ljudi da je to riječ o slobodi govora. Ne, apsolutno ne postoji apsolutna sloboda govora da odmah to isto dotaknemo jer se to odmah drugi tip problema koji iskoči oko toga. Ne. Toliko štete može nastati ako dopustimo apsolutnu slobodu govora da
puno važnije za društvo da stave neke regule i okvire. Mislim, na kraju krajeva ja odgovaram zakonima Hrvatske, a izgleda da Facebook ne odgovara niti bilo koje države. Znači, svi moramo odgovarati za ono što činimo, moraju onda i društvene mreže. Hvala. Gospodine Šredele, baš me zanima vaše mišljenje s obzirom da ste dosta u tom digitalnom spektru. Pa, ja sam na internetu doslovce od kad ima interneta. Znači, i zapravo teško mi je, ja sam i s jedne i s druge strane mi je teško. Ja ne padam puno na te lažne vijesti, ali ja dišem internet koliko već 25 godina. Ali opet s druge strane vidim da, što kolege su rekli, da je jednostavno nemoguće izbjeći. Znači, čak i ljudi koji su i pametni, i educirani, i stručnjaci, i sve znaju i opet se zeznu. Znači, nekakav oblik moderacije, nažalost, mora postojati. I postoje od uvijek, samo što je problem kad vi na Facebooku imate, koji je ogroman, imate jako, sve gore, sve imate jako masovni količinu informacija, onda kad Facebook algoritam nešto pogriješi i zabrani nešto što nije zapravo lažna vijest ili sasvim korektno, onda se događaju čudne stvari. Pa vam se neki dan dogodilo da je Twitter banirao veliki broj akaunata koji su imali, odnosno veliki broj ovih statusa koji su imali riječ Memphis. Znači, ako ste upisali riječ Memphis, ime grada američkog, onda bi vas Twitter banirao. I zašto bila je greška algoritma? To je dosta zastrašujuće za nekoga kome se recimo biznis okreće oko grada Memphisa, koji ima tamo, ne znam, prodavnicu nečega i sad jedanput to ne funkcionira. Ok, oni su to brzo riješili, ali postavlja se uvijek pitanje, a ko nadzire te koji nadziru? Jel? Neko mora opet paziti na tu kontrolu kvalitete da se ne događaju takve pogreške. Ali da, s druge strane, kolegica je rekla, edukacija je jedino što meni pada u ovom trenutku na pamet kao nekakvo dugoročno rješenje. To vam je jednostavno, ljudi imaju overload informacija i morat će to postati dio našeg nekakvog edukacije, obrazovanja i dnevne i usavršavanja, ajmo reći da se stalno moramo nositi sa tim i overloadom informacija i znati izabrati kvalitetnu informaciju. To će vam postati bitno, ko što sad gledamo one sastike na nekom prehrambenom proizvodu, pa gledamo da li je zdravo, da li ima previše šećera, tako ćemo morati se educirati oko ovoga, nema drugo. Hvala. Kad ste, već smo spomenuli ograničavanja, koje su vaše mišljenja po pitanju ograničavanja bombastičnih naslova, znači nekih clickbait naslova, te možete podijeliti s obzirom na svoje medije koji je proces osmišljavanja zapravo naslova članka ili vijesti? Možete vi ovo, kolegice Krvalac, da čujemo kakva je situacija u globalu? Pa mi nemamo za sad potrebu raditi takve bombastične članke, to jest odnosno ove naslove, jer mi nekako nismo uvjetovani ni oglašivačima, niti marketingom, tako da evo ja baš ne mogu s te strane reći. Mi se stvarno trudimo da u naslov stavimo nešto da je zanimljivo, odnosno nešto što bi stvarno privuklo čitatelja, ali da to nije daleko od istine. Da to nije nešto što, znači, kada otvorite članak ćete reći, aha, čekaj, ovo sam pročitao sad u naslovu, a to uopće nema nikakve veze. Znači, mi imamo taj luksuz da nam niko ne uvjetuje te naslove i više manje naslove stvarno želimo prikazati. Kroz zanimljivi naslov se mi trudimo pokazati zapravo da imamo kvalitetan tekst. E sad, koliko se to može regulirati u ozbiljnim novinama, na ozbiljnim portalima, evo, to ćemo više čuti, vjerujemo, od ostalih kolega. Gospodine Markes, evo izvolite. Pa da, neće se definitivno praviti papa i koji je jedan od top 7 news portala u Hrvatskoj. Znamo svi da tu svega ima i naslovi nisu hina naslovi, i tu se dosta borimo i s naslovima. I neću se puno braniti toga. Znamo svi da smo malo tržište koje, internetska istraživanja kažu 2 milijuna čitatelja, dosta nas je medija, dosta portala i nažalost dosta se borimo da nam se svaki, jednostavno naš dio posla da bi mogli prehranjivati cijele redakcije, da jednostavno da što više ljudi vidi što više članaka. I nažalost, uvijek se pozivamo koji nas baš jako kritiziraju zbog naslova, nekada dođu malo u web redakciju
i neka stave, imaš ozbiljnu političku temu, to je zapravo čak frustrira na neki način kao urednika portala, imaš top političku temu koja trese državu i staviš normalan naslov, po svim novinarskim propisima i realno to ljudi ne čitaju, nije u top 30 najčitanijih članaka. Evo, stvarno mnoge te kritičare koji nisu radili na web portalima, ali to je činjenica. Znate, neću tu kolega Krešić, ne mora govoriti televizijama, ali to je isto kao što ljudi govore, svi bi gledali one kulturne filmove, svi bi gledali neke crno-bijele filmove, onda gledaš HTV 3 ima 0,13 valjda posto gledanosti. Tako je ta priča o naslovima. Nažalost, svaki dan pokušavam ja i sa tim jako ozbiljnim naslovima važnim političkih tema koje potresaju Hrvatsku, nažalost, a vidite, stalno možete doći na moj portal što je u top 5 najčitanijih. Nije to nikad ništa što smo mi ponosni, baš to što je najčitanije. Na webu analitika baš razotkriva sve i tu nema skrivanja što ta velika većina ljudi voli čitati. Dapače, nadamo se svi mi portali, pričam s drugim kolegama, da opet napredujemo iz godinu u godinu. Ja vjerujem da je nekad na našem internetu u Hrvatskoj bilo gore, da je bilo i gorih naslova i više žutila i svega. Evo, sada isto, to bi bila neka 5. tema, idu hrvatski portali u naplatu sadržaja, apsolutno ne možeš prodavati sadržaj i onda neke žute naslove. Vjerujem da će nas to još natjerati da budemo još bolji i u tom smislu. Ako će biti dovoljno ljudi koji će platiti relevantan sadržaj bez ikakvih suludih naslova, bit ćemo sretni i mi u medijima, vjerujte. A ne da moramo za te banere mi izvađati čuda i natjerati da ipak ti pročitaš neki naslov Plenkoviću i onda mi moramo dodati neki malo zasoliti. A nadam da će se to još dodatno promijeniti. Jasno. Ja bi samo voljela nadodati tu da bi isto ljudi trebali malo krenuti isto tako od sebe, što oni klikaju i što oni čitaju i da jednostavno oni su ti koji nekad uvjetuju taj sadržaj, odnosno naslov koji se stavi, jer u principu sami klikaju najviše te vijesti koje su tih bombastičnih naslova. Tako da moramo početi malo i sebe mijenjati i sebe kontrolirati i zapravo baš to frustrirajuće malo kad imate jako dobar članak. Mi smo primjerice studentske novine, studentski portal koji nema sad ne znam kakvu čitanost, ali teško vam bude kad, na primjer, imate jako dobru temu, kad imate nekakav super intervju ili imate neke super zapravo članke, ali to jednostavno nije prošlo, pregled je nekakav minimalan, samo zato što nismo stavili bombastičan naslov i možda izvukli često puta mi vidimo da možemo izvući bombastičan naslov iz bilo čega, mislim to stvarno možete napraviti, ali evo, kažem, mi nemamo tu potrebu raditi, ali vjerujemo da napravimo nekakvo malo istraživanje da bi svakako pokazalo se to istinitim, da bi takvi naslovi privukli puno više možda čitatelja na naš portal, ali evo, za sad nemamo tu potrebu. Hvala, nažalost pri kraju smo sa vremenom, pa evo svako kratko neke završne riječi, evo ako se možete osvrnuti. Ako ste bili žrtva lažnih vijesti, evo u završnoj riječi može gospodin Krešić krenuti. Moram priznati da ne znam da sam bio žrtva neke lažne vijesti. Ako jesam, bilo mi je to promaklo. Možda samo da se za kraj osvrnem na ovu zadnju temu koja je bila, pa to onda možda bude nekav zaključak. Malo je stvari u koje ja bezrezervno vjerujem, u koje nemam nikakve sumnje u životu. Jedna od tih je Gaussova krivulja, Gaussova raspodjela, Gaussovo zvono. I velika većina ljudi koja konzumira medije je u onoj sredini Gaussovog zvona, odnosno Gaussove krivulje. Neće ih baš pretjerano privući nešto turbo pametno i turbo interesantno. Mi novinari u pravilu gledamo svijet kroz svoje oči, a nisam siguran koliko su te naše oči reprezentativne. Prosječnog inženjera građevine ili medicinsku sestru ili ne znam koga vjerojatno ne zanima politika, ekonomija, vanjska politika ili ne znam što drugo u onoj mjeri u kojoj zanima nas novinare. I ono što je nama super i užasno zanimljivo nije nužno užasno zanimljivo bilo kome drugom. Što najbolje pokazuju upravo čitanosti i gledanosti naših članaka, informativnih emisija,
ne znam čega već sve ne. Uostalom, prilično je jasno da nije isti broj ljudi koji čita, ne znam, prilog obzor večernjakom prilog obzor subotom od korice do korice, odnosno od prvog do zadnjeg lista, i ne znam koji kupuje Gloju ili koji kupuje Automotosport. Znamo ko je pobjednik u toj igri. Ono što mislim da je jako krivo nastojati to na bilo kakav način regulirati, jer ćemo time zapravo dodatno srezati na neki način granu na kojoj mi sjedimo i očekivati od ljudi da budu svi užasno pametni. Ljudsko je pravo biti glup. I mislim da samo ne trebamo ići prema tome da mi omogućavamo što je moguće veću konzumaciju tog ljudskog prava. Tako da mislim da bi zaista mediji, mislim da je to nešto zapravo na što nas realnost cijelo vrijeme prisiljava, da se konstantno preispitujemo i da se sve više i više moramo vraćati bazi. Ono isto što mi često volimo predbaciti političarima, mislim da je nama također na neki način nešto za, ponavljam, preispitivanje. Dakle, da se vraćamo ljudima, da vidimo što ih to muči, što ih to brine, što je ono što ih zanima, kako im mi možemo pomoći, na koji način možemo olakšati život, na koji način im možemo dati relevantnu informaciju na pitak način i naravno omogućiti im s vremenom da shvate da je to relevantna informacija koja će pozitivno utjecati na život. Hoće li to ikada biti med i mlijeko? Neće, a i nisam siguran da je zapravo ikada bilo med i mlijeko. Mi volimo svi vjerovati u filmove o ne znam, Watergateu i nemam pojma čemu. Jako je malo novinarstva zapravo takvo u povijesti bilo i ograničeno je u principu na jedan relativno uski kulturni krug zapadne Europe, odnosno čak ne same zapadne Europe, nego anglosaksonskih zemalja. Povijest novinarstva nekim drugim dijelovima svijeta, pogotovo čak i same Europe, a sada ne idemo dalje od Europe, je bitno drugačija. Tako da mislim da nam je zaista nužan reality check što je moguće češće i da je na kraju dana takav reality check onda može dati za pravo da se bakćemo Facebookom i svim ostalim stvarima kojima se zaista treba ozbiljno bakćati. Hvala. Gospodine Šredl, možete vi, evo, vaše neke završne misli? Pa ja ću kratko, mislim da je na suku svega bio, ove priče bio educirajte se i provjeravajte sve 100 puta. Ali evo, za jedan primjer tome možemo se vratiti kratko samo na ove prethodno pitanje, a to je clickbait. Naime, primijetio sam da pod svakim skoro tekstom malo umastičnih naslova ćete vidjeti stotine komentara kao da je nešto clickbait, a činjenica da jako puno ljudi zapravo ne zna što znači clickbait. Tako da bi ja svima studentima koji sad slušaju da nek provjere, definicija clickbaita je ta da takav naslov mora imati neistinitu komponentu. Znači, ako nešto bombastično nije odmah automatski clickbait. Jel? A naravno da tu svaki medij pleše na nekom rubu toga, pa uvijek gleda kako da nešto bude čitano, a opet s druge strane da bude ispravno. Ali evo, to je baš primjer što sam primijetio. Ljudi će vrlo često pričati o tome kao kakav clickbait, a zapravo nemaju pojma što to znači nisu se potrudili provjeriti. To je opet spada kao provjeravajte i sve pogledajte prvo prije što komentirate. Eto, toliko. Zahvaljujem. Gospodine Markas? Pa, evo, kolega Krešić je imao lijepi završni govor. Ne bih htio isto sad nešto drugo širiti. Što se tiče završnog govora, to je to i isto sve smo rekli. Mislim da treba malo Facebooku stati na rep, malo to regulirati i ovo što smo rekli, edukacija i to je to. Hvala. A ako ćemo imati vremena, još ćemo primiti neka pitanja iz publike. Gospodine... A ne, evo, ja bi se isto ne bi stvarno duljila, ali stvarno ja bi ukazala na potrebu te edukacije kao osoba koja dolazi iz nekakvih studentskih redova. Stvarno mislim da je to jako, jako važno i evo, voljela bi da se na tome počne raditi. Ja radim već neko vrijeme, zapravo od kad sam na ovom fakultetu shvatila sam koji je to problem, tako da evo, edukacija je moj nekakav završna misao. Hvala. Također imamo ponovno slanje ankete s početka da vidimo da li su se mišljenja promijenile i da li su naša publika nešto novo naučila. Imamo sad još prostor za pitanje iz publike.
Dakle, znači pitanja iz četa za sve paneliste. Postoji li razlika između forme i sadržaja vijesti u tiskanom i online izdanju, odnosno pišu li se vijesti na različite načine ovisno o platformi? Dobro, to znači ja ovdje mogu reći. Pa ovisi koje neke vijesti jednostavno neće završiti u novinama, one koje završaju u novinama kod nas sve završe i na webu i ne tražimo od novinara sad napisati tekst za novinu i sad ti radi neki drugačiji za web. Jednostavno drugi tip publike i drugi sadržaj se traži za novinu, znači šta novina negdje, ajmo reći, ima nekih 50-60 članaka dnevno, na webu je nekih 200. Ok, ako neku brzu informaciju prvo napraviš za web, onda neka novinar ide naravno širiti. Znači, poanta ovisi sad koje strane šta prvo nastalo. Ako je neka vijest i završilo na webu kao vijest, normalno da ćeš za novinu onda širiti. Novina ide i za vijesti kod mene objavljene na webu i za svih informativnih emisija na N1. Znači, ne bi dobro prošla novina kad bi ta osnovna vijest. Znači, samo to razlika da onda u novinama će se proširiti, nazvati još više sugovornika i dati neko dodatno mišljenje, neki širi kontekst. Neki drugi komentar? To je to. Zatim, iduće pitanje za gospodina Krešića. Postoji li mogućnost da N1 televizija dobije nacionalnu koncesiju i koja je procedura za tako nešto, koje bi preduvjete N1 morala ispuniti? Opet nestao. Možemo slijediti, gospodin Krešić ne vrati. Dakle, kolegicu zanima, znači nakon potresa prošle godine u Zagrebu, kako je to da je u 6 ujutro, znači za minutu izašlo odmah hrpa članaka o potresu i sa svim informacijama koje su se desile? Znači to mi koji dugi niz godina radimo na webu, to je jednostavno profesionalna deformacija. Znači sve trese udara, mi na webu znamo da moramo paliti računalo, napraviti informaciju, obavijestiti sve druge što se događa. To je jednostavno naš instinkt i to je naš posao. Znači, nažalost po naše familije, moja žena, djeca su išla van pred zgradu. Ok, vidio sam da su živi, zdravi, idu pred zgradu, hvala Bogu, živim u novijoj zgradi i nije mi se ništa dogodilo na prvom katu i imao sam interneta, mogao sam na kompjuter i moramo sjesti raditi. To je to kad radiš na webu. Web je najbrži, onaj koji valjda može odmah pustiti informaciju i moram pohvaliti sve kolege. Nisam ja nikog zvao na mobitele, di si, šta si, pravi se. Kad je tako neko velikog nacionalnog, a to je bilo zapravo i svjetskog značaja, svi znaju da moraju 6:30 upaliti kompjuter i raditi, pisati. Naravno, ako mi je bio u redu, neki nisu, naravno neki su živjeli i žive još uvijek u centru Zagreba, neki ti nisu mogli prikopčati i raditi, ali srećom bilo je drugi koji su odmah mogli i onda smo se našli na našoj grupi za razgovor bez mog pozivanja okolo. To je jednostavno, kad radiš na webu, znaš u takvoj situaciji, pališ i informiraš ljude što je i kako je. Ali evo, konkretno bio je, znači, citat, trajalo je 10 sekundi, sve mi se zatreslo. Znači, koga je taj neko citirao? Pa dobro, ja sumnjam da baš 10 sekundi, to bi je čak rekao vjerojatno PTSP nakon toga, nemoguće da 10 sekundi, ali stvarno, gle, to je već bila pandemija, svima su nam kompjuteri doma upaljeni, doslovno je da može se mjeriti u sekundama, sigurno ni 10 sekundi, ali svi u ovoj pandemiji imamo računala na dohvat ruke i vrlo brzo možemo objaviti vijest. Slobodno se svi mogu uključiti u raspravu. Pa evo ja mogu reći kako je to kod nas u globalu bilo, s obzirom da mi nismo ti koji skaču i reagiraju odmah na takve stvari, što više nikad nas neće niko ugrožavati po pitanju takvih stvari, ali ja sam primjerice, to je nešto kad osjetite, kad vas nešto novinarsko povuče, da jednostavno želite napisati, objaviti nešto, naravno nije to bilo u 6 ujutro odmah, ali evo ja sam stvarno, čim sam mogla, čim sam ušla u kuću, zapravo zvala svog urednika i rekla ja želim nešto napisati, mi moramo nešto napisati i naravno onda sam gledala apsolutno sve prije, pisanje tog mog članka vijesti je trajalo neko vrijeme jer stvarno
ono što mi učimo od druge, onda primjenjujemo i na sebe. Znači, ne želim da iziđe nekakva pogrešna informacija, to je bilo negdje, sjećam se jako dobro, bilo je oko 11 sati, pola 12, mislim kad je taj članak vijest zapravo izišla, ali znam da sam se maksimalno pokušala uključiti, skoncentrirati, pogledati sve izvore, znači od HINE pa ne znam, svako ko će nešto relevantno, svih drugih medija objaviti, da vidim koje su to, jer to je bilo koja je to jačina potresa. Neki pišu, ne znam, neki će reći 6.2, neki će reći 5.5, drugi će, mislim, tu se dosta te razli, pa kome ćete vi vjerovat, onda dok vi sve to provjerite, evo, prođe vremena, ali kažem, to je nešto novinarsko što vas povuče i onda ovakva reakcija u 6 ujutro vama je prva, to možda nekome zvuči smiješno, ali kad si u tom poslu, to ti je skroz prirodno da ja to želim da mi to prvi objavimo, jer je to jako bitno. Tako da evo, to je pogled studentskih novina, studenata koji evo isto tako imali smo i sad kad je bio ovaj drugi potres, imali smo znači studentice koje su od tamo, koje su se isto same ponudile i koje su rekli ja stvarno želim napisati nešto šta se tu dogodilo, jer kod mene je to bilo jako grozno, mislim mi smo odmah rekli nije stvarno ako si pod stresom ne moraš, ne želim to, ali to je nešto kad znate da ja želim biti novinar, mislim ne morate nikome reći nego se vidi zapravo kroz takvu situaciju. Hvala, idemo dalje, znači kako pristupiti raspravi s osobom koja demantira sve izvore osim onog jednog koje smatraju znači apsolutnom istinom? To bi ja možda... Može gospodine Šredl. Znači, rasprava sa eretičnim zavjere, to je problem koji mene muči već neko vrijeme, to mi je baš pogađa me to, zato što sam imao par takvih raspravi i apsolutno nikad nisam uspio ništa postići. Iskreno, evo, ja bi volio kad bi se napravio nekakav okrugli stol ili čak edukacija, gdje bi bili par sociologa, psihologa, stručnjaka na tom području, da oni meni kažu šta se tu radi. Ja sam recimo osobno primijetio da ako pokušate nekog, ajmo reći, demantirati nekim činjenicama, imate, znači kaže, ali ja mislim ovo, vi date opet neku činjenicu, vi se dosta tupo mučite, gubite vrijeme, ta osoba to vrlo lako može sve odbaciti, samo kaže ja ne vjerujem recimo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Jer oni su svi u talu sa ne znam nekim trećim. No? I ono što se desi na kraju takve rasprave je vrlo često vam osoba samo kaže, samo jednostavno prestane odgovarati, neće vam nikad reći da vi ste u pravu, jer nije na kraju krajeva ni bitno da sam ja u pravu, nego jednostavno su neke stvari očite. No? Ne, ali jednostavno dobijete nekakvu tišinu i za jedan dan opet takav status vidite kod te iste osobe recimo na Facebooku. Meni bi bilo jako interesantno da me neko nauči kako se s time nositi. Ja se nosim tako da blokiram. To. Evo ostali. Pa isto na tragu kolege Stanislava, pa evo vjerujem mnogima se to dogodilo. Ja sam do ove pandemije čudio se medijskim djelatnicama, političarima i ostalima koji blokiraju ljude i ostalo, ali evo ga, ja sam isto u ovoj pandemiji neke ljude jednostavno morao maknuti sa Facebooka, nema smisla, ne možeš ga uvjeriti u svoje i da, evo, ja sam isto u pandemiji prvi put da sam ljude blokirao, sakrio sa raznih feedova, ne znam, ali ok, ja sam urednik pa olakšavam se barem u glavi i radim svaki dan bar da večernji list donosi relevantne informacije i bar malo tu maglu širi. Znači, ok, ne osjećam da moram ja osobno svakom tom čovjeku na Facebooku dolaziti knock, ovo ti je glupo, nego kažem si da mi ko večerni moramo dalje nastaviti u našoj emisiji, širiti provjerene, točne činjenice, a onda valjda ćemo nekako i djelovati na neke druge mlađe koji još nisu zalutali. Evo, to mi je jedina nada. Ja bih se samo voljela pridružiti ovom okruglom stolu, ako će se ikad dogoditi. Javljam se. Idemo dalje, znači pitanje od kolege Ivana. Je li normalno da vlada, pogotovo predsjednik vlade, naređuje glavnim urednicima što i kako pisati o koronavirusu i korona krizi? Naravno da nije normalno i znam što se aludira, ali mogu poslije prepustiti kolegi Stanislavu, vjerujem da ima briefinga i u Bijeloj kući i svugdje, da, bio je jedan briefing na koji su bili pozvani svi mediji, ali da svaka normalna država
pozove na briefing gdje se priča šta se poduzelo, šta se pratilo i to nije bilo nikakvog uvjetovanja da vi ćete dobiti milijune ako ćete pričati korona je strašna ili nešto. Apsolutno ne može nijedan premijer narediti. Mislim, može, ima naravno i država i slično, ali stvarno to što se aludira je bio jedan briefing gdje je bio, nisam ja bio i ne moram ništa ni pričati, bio naravno glavni urednik je Večernjeg lista kao, ne znam, valjda bilo čitav niz glavnih urednika na tom sastanku i koliko znam prezentiralo se šta se radilo i šta će se poduzeti. Vjerujem da to u čitav sređeni država ima briefinge, velim, tamo Bijele kuće, ovdje nešto drugo. Pa evo, gospodine Šredl. Lijepo ste me kao tu uvalili, ali stvarno jako malo znam o tome. Sad čitam pitanje pa onda vidim otprilike o čemu se radi, ali ne, mi smo mediji koji se prvo ne bavi takvim stvarima da bi nas zvali baš na takav briefing, drugo mi smo američki mediji, tako da opet ne znam o čemu se to radi. Stvarno nemam baš nekog pametnog komentara tu. Marko pita, znači nije li fijasko svih hrvatskih medija zajedno to što se godinu dana širila, recimo to tako, panika, da danas svega 19% javnosti vjeruje, to jest boji se koronavirusa? Opet ne bi stvarno ulazio na taj način u te rasprave, ali rekao sam, pričali smo uvijek sa znanstvenicima, da, 19 ljudi, valjda danas posto se boji korona, ne znam, je li to točan podatak i slično, ali sigurno nije bio naš zadatak da se ljudi moraju plašiti. Da donosimo činjenice koje mi znamo i koje potvrđuju drugi znanstvenici, jer tome tako i uvijek pitamo stručnjake. A svako onda po sebi može procijeniti hoće li vjerovati ili kako, ali stvarno ne bi dublje tako pitanje sad komentirao. U redu. Još neko? Ne. Onda možemo dalje. Znači, očekuje li nas u budućnosti daljna polarizacija medija i nastanak medijskih mrakova, to jest možemo li očekivati povratak tradicionalnih medija? Moram opet ja ga glavni, ali dobro. Znači, očekujemo li povratak tradicionalnih medija? Pa, radim jednu tradicionalnu mediju, onda sad opet ne znam koliko mogu biti objektivan, ali mislim da naša prednost kao jednog od tradicionalnih medija je što imamo čitav niz novinara za čitav niz sektora i kako bi rekao, koji su izučeni u nekom sektoru i znači prati pravosuđe, čovjek koji prati čitav niz godina pravosuđe, zdravstvo oko čitav niz godina prati zdravstvo i ima sve kontakte da može provjeriti informacije i slično. Tako da, to bi trebalo biti prednost tradicionalnih medija, baš to što imaju ljude koji znaju provjeriti šta je prava informacija ili doći do ljudi koji će reći što je točna informacija. Mislim da društvo u svakojakoj opasnosti ako nema medije koji rade na savjestan način pravi novinarski posao. Ako sve prepustimo društvenim mrežama, evo, rekao sam u toku ovog panela koliko je bilo samo u mjesec dana nekih negativnih primjera i gdje nas to može dovesti. Tako da, mislim da tradicionalne medije u svakom društvu su garancija nekog normalnog razvoja. Antonija? Pa evo, mislim, mi sami biramo kako ćemo i koje ćemo medije konzumirati, tako da nemam zapravo ništa pametno na to nadodati. Evo, nekakav moj komentar, svako sebi bira. Gospodine Šredl. Ja moram priznati da nisam baš najbolje shvatio. Ne znam što bi značilo tradicionalni mediji. Da li se to misli na tiskani ili šta. Mislim da to pitanje se zapravo onda opet aludira da mediji nešto radi krivo, pa onda je to, nije mi baš to jasno. Ono što mogu reći malo općenitije, koronavirus i pandemija je strahovito kompleksna tema, strašno polarizirajuća tema. S druge strane, prosječni čovjek koji nije radio u medijima ne zna zapravo kako mediji funkcioniraju, bar se to vidi iz nekih komentara. I onda tu imate taj kratki spoj gdje ljudi jako lako si donesu, znači ako njima nešto ne odgovara što su pročitali, onda se odjedanput vrlo lako to proglase nekakvom lažnom viješću, pa onda imate kao zašto mediji nikad ne pišu o
recimo jako često vidim pita se zašto mediji nikad ne pišu o nekakvim osobama, a te osobe onak su svakome razumno očito nisu relevantne. Ne? I sad to je jednostavno kompleksno uopće za objašnjavati zašto se ne daje prostor. Zato što mediji mora ipak davati prostor stručnjacima, nekakvim šta ja znam, podacima koji su opet dolaze od relevantnih institucija i tako dalje. Sad, ta neka teza da mediji previše zastrašuju ili imaju nekakvu izrazito negativan utjecaj, mislim da se tu uvijek vraćamo na onu stvar da su mediji ogledalo društva i mediji su u principu trebali bi biti neutralni. Jel? I mislim da teško mi je reći da se tu sad događa nešto što bi se, nešto jako loše što se moglo izbjeći da su mediji puno bolji. Mislim da nije samo u tome stvar. Jednostavno tema je kompleksna i jako puno ljudi je pogođeno na ovaj ili na onaj način i onda su tu i emocije jake i eto, to je to. I evo može pitanje za kraj. Smatrate li da je u nekim drugim državama možda situacija u novinarstvu drugačija, gdje ljudi više vjeruju političarima i državi i je li tamo možda lakše izvještati i pozivati se na neke izvore? Pa vjerujem da u nekim zemljama zapadne demokracije vjerojatno i lakše se baviti novinarstvom, bolje kao što je stabilnija dugovječna demokracija kod njih. Mislim, još uvijek relativno mlada demokracija, svim boljkama, korupcijom i vjerojatno nisu nam još institucije savršene, još zapravo na neki način izgrađujemo još uvijek demokratsko društvo u pravom smislu riječi. Tako, ne mogu sad izdvojiti točno evo, u toj državi mediji sigurno bolje, puno lakše raditi, ali za očekivati, iznenadio bi se da nije novinarstvo jače i zaštićenije u nekim tim državama zapadne demokracije. Sad ne znam, svašta doživljavaju i kolege u Americi, svašta imaju u Velikoj Britaniji, ali mislim, sveukupno ima dovoljno jakih medija i koji su svašta prošli kroz tamo stoljeća, tako da vjerujem da je lakše, ali ja bi se tu svakako složila. Mislim, srž novinarstva je ista, novinari bi trebali biti isti, a sad kakvi su uvjeti u državama, mislim, vidimo i po nekakvim vijestima i što se događa kome u drugim državama, vidimo da nije svugdje jednako, tako da, postoji razlika uvijek, a sad koliko je nama teže od nekih što su možda novinari negdje vani, ja o to ne mogu reći jer nisam do sada imala priliku otići negdje van u redakciju i možda iskusiti tako nešto. Tako da ne mogu sa sigurnošću govoriti, ali smatram da postoji nekakva razlika uvijek. I evo, gospodine Šredl, vaše mišljenje? Dobro, ja sam bio po redakcijama vani, ali mislim da u kontekstu ove pandemije nekakvi bazični problemi s kojima se mediji susreću su svugdje slični. Jel? Znači ovo što smo sve spominjali, dezinformacija, problemi sa pronalaženjem kvalitetnih izvora, barem u ranim danima i tako dalje. Jedan problem koji je specifičan za Hrvatsku, ali to vam nije vezano samo uz medije, to je vezano uz sve, a to je da je Hrvatska malo tržište i onda jednostavno imate manje novaca da bi se kvalitetan medij košta i jednostavno svega je manje, pa ajmo reći na neki način možda manje i kvalitetnih medija, ali to ne znači da ih nema. Jel? Mislim da gledati van, mislite da je tamo sve savršeno, to je opet, mislim da je to pogrešno. Jel? Mislim da to nije točno. I evo, prepuštam riječ Lari. Evo za kraj obratit će nam se Marija Rogoljić iz Diplomatskog kluba Fakulteta političkih znanosti, s obzirom da je ovo naš zadnji 4. panel. Ovako, s obzirom da nam je ovo zadnji panel na projektu, ja bih iskoristila samo da kažem par riječi. Prije svega da zahvalim zakladi Hans Seidel koja je prepoznala u nama potencijal za organizaciju ovakvog projekta, dala nam priliku da sami iskusimo kako je to raspisivati projekt, planirati troškove i sam projekt na kraju provoditi. Tako da iskreno im zahvaljujem i nadam se da ćemo nastaviti dalje surađivati. I kako je gospođa Markić-Boban rekla na početku,
ovo je nešto što je započelo početkom 12. mjeseca prošle godine. Mi smo to započeli kao jednu radionicu u kojem su se naši kolege educirali zapravo o tome kako se projekti raspisuju i kako uopće dolazimo do ideje kako raspisati neki projekt. Tako da u ovako kratkom vremenu, što je nešto manje od 4 mjeseca, stvarno mislim da smo postigli puno toga i od srca zahvaljujem Eriki, Leonardi, Leji, Mislavu i Željku koji su sa mnom i sa Karlom prvenstveno i sa gospodinom Nikolom najviše iz zaklade Hans Seidel do stvarno najsitnijeg detalja razradili svaku stavku ovog projekta. Tako da u principu uz sve naše goste oni zaslužuju posebnu zahvalu, barem s naše strane od diplomatskog kluba, još k tome što velika većina njih uopće nisu bili niti naši članovi. Došli su tu preko te radionice i na kraju su ostali s nama i pridružili nam se i za daljnju suradnju. I još jednom veliko hvala našim gostima i na današnjem panelu, a isto tako i na svim prethodnim panelima. I to je to od mene. Hvala vam svima. Ja također zahvaljujem našim panelistima i publici koja nas je pratila. Zahvaljujem diplomatskom klubu i naravno Hans Seidel Stiftung zakladi što su otvorili ovako zanimljive teme i nadam se da se vidimo uskoro na onom okruglom stolu.